bitch. Taip svar. Čia prakasė kažkas šito kelio. Kažkas šito kelio. Sveiki visi, tai šiandien. Čia aš atodaudas šiandien aš kažkaip pasiklydau. Pasiklydau kažkokius džiunglės ar miške, nesuprantat. Ir ką tik pamačiau kažkokius nežinomus padarus. Ar čia indėnai ar kanibalai, nesuprantat, bet tai. Vėliau, čia kažkaip. Ką jie daro? Ką jie daro? Ko čia? Čia turim būti. Блядь, ko čia turim bolidai? Блядь. Ko čia dabar? Atrodo, jie ten valgė kažką. Pažiūrėsim. Господи. Ko čia dabar? Ką? Kaip jisai? Господи, блядь, не. Блядь, я не шутя. Ką jie čia daro? Because I know somewhere deep down in my heart I still love you. Tai va biškį pristabdžiau, nes sunku buvo kamerą pernešti. Блядь, как перевалили. Почти кто. Пусть та рудона, блядь. Каши притащено. Да, блядь. Это ж нахто стащишь. Это микрофильмовому. Прячет что. Не сыграл бы, когда он не валил. Сиди в голове, смотрю, 3 раунда. Блядь, он не тащит. Загружи тащи. Смотри, клейм-то тащи. Kurwa.